Peace talk na maram hoira ka Manipurda kari oigata ki haiba khang mangam dingai ser kasida miyamna sangai festival harau phongdok pasumloi haina Congress ke MLA Joy Kishan na phongdoroi Amasong naga peace talk ki waro isin purakpada Manipur ki apun pisaktam kahen bayaroi haiduna kharam puruk ki miyo isinga section wafam nipam phangkhrei Mayam khrum jari do mi ebri pas impact news ni ke thoksom no je pungsa se bawi maroi pau sing mayam da pijari India government amadi NSNI mani ki marakta santi ki oiba wari sana basina maram warga state asida matam amadi hect kari oigete ke kari tawgani haib khang da basera asida state asida leiriba miyam na sangai festival harau nungai ba phongdok tuna leiba somloi tourism department na tharakpa sangai festival invitation accept tawroi sahi asigi oina sangai festival saruk yaroi haina thamaiban MLA kumukjam Joy Kishan thamlakli Khoya thongda leiba masagi yumda paumi singa unaba mada MLA Joy Kishan hai Naga Peace Accord ki warosina state asigi apun saktam kaiba yabga ki leiriba sida Congress Party yauna tongan political party na hojik leiriba lainga asida athubada special assembly session kauna ba taknari Kokomi gi mi makhada state pumbada singmi tami khaidana wakan ifam phamba numidangi matamda maira khongsat sat pa yauna akan ma khongsang sangsili state asigi luraba tangka asuda laingang na sinba sangai festival yauduna harau ba phongtok tun leiba maram sade thangmaban gi miyam na su state asigi luraba tangka asuda sangai festival asi yaubana pharibra natraga phattabra haiba khanbiyu sahi asigi oinadi state asigi tangta daba phibam asina mahak masadi sangai festival saruk yaroi haina MLA asina phongdoki mana makha taraduna BJP na lusing balenga kasna state asigi oiba wafam kayada oidaba sin thi khrabasu state asigi apun bige saktam kai be yabagi tangkhak lakba sidadi sin thibi ganu state asigi territorial integrity kai roi harga lamdam asida sahi kayada gi nuksin sana na pur punna khundari ba purub sing marakta nungsina dana ba amadi masin taba yaba thabak thorum center na paikhalak lainga na daita puba ngamgadra hojik lai balenga kasna assembly kawbagi tangai phadaba laite state asigi apun bige saktam kai roi haibagi Lenga ki oiba thajaba mapiba ngamlabadi mahak lauba toksage loinana Manipur miyam da sutumina laibina ba haizage Naga Peace Accord amadi thasi ki tarani pan pangthok kadoriba parliament mifam da CAB 2019 puthokani toriba se thingna ba state asigi MP mari ki thodang yamna sawi MP sing asigi miyam ki ihul khangna thabak tawhanningi haina Joy Kishan na phongdoki Tourism Department ki khutang dagi ayakpu sangai festival ki dignitary oina phamna bahaiduna confirmation tobiru haiduna irakpa sithi do ayakna ngasi miyam punamakta handak ki kumsi gi oina di ayak sangai festival yaujara dignitary gi oiba phompham langda phambaduna tana sangai festival tawri mafam do ayak changaroi chokthadana leiraba hiram khuding makta soiraba BJP sida koina mateng pangbirage haibada selaba sinadi praja miyam dagi issue dagi makhose sel haibase miyam su khangbiro chakut pada maning halabani chindana chakut pa development da changchale shanti pure haib khudang makta di ona taina bada ngak tang ngai ra si lenga asna appeal tawjabadi di BJP na chin thibagi hainabi do atope phibam da deram thibi luraba tanja sida integrity ki question lakwa manipur gi machet tabai phibam lakwa sida di masima tangdi chin thibi ganu haiduna ina appeal tawjari Naga Peace Talk ki warosin purapada Manipur ki apun bi saktam kahen be yarwe haina kharam puruk ki miyo singa section mifam phangkhre section mifam adu Kangpopi district ki manung sana leiba Tuition 5 village community hall da Tuition 5 youth club Tuition 5 mera 5 BM the United Women Right Defender ahum na pun sin rapang thok ki mani ngasi khongsang aduga mari leinena Tuition 5 kul gi mera 5 bi lusing bi saifu rengnai yang na phongdok ki bada Indo Naga Peace Talk ki warosin purapda lamdam asida mahirol gi kunda mi naraklaba purup singi barakta tokai tanaba yaba thabak mata tawbir kanu karigumba India lenga na Manipur miyang apam gi mayok thabak toroklabdi ko homi na sangsala ko khongsang khuding makta Manipur tariba kharam purup singna sagat kani haike ngasi section mi phamadu gi makha tarakpada saruk yakhi ba miyam na Tuition 5 khul gi koi bda su section khongchan apsu sakhi Kongchen aduda Manipur ki saktam kai biaroi longlip Manipur singmi tami ambatani India ki kanglup naiba thausil yaring di haibna singma kolau kya lauki Manipur ka punna saktam longlip Manipur kai biaroi singmi tami ambatani longlip Manipur Naga Peace Talk asina maram oiraga
मणिपुर की ngam-khai kaiba yaroi aduga Manipur da laingak ani suba yaroi aduga Naga Peace Talk asina maram oiraga karigumba Manipur ki ngam-khai kaiba yabagi wari sanaraklabadi masida lakadaba khudong thiba khudingmak government na mayong na gadabani aduga masigi matangda ko komina changkhalakpa iho khudingmak nasu akhoi tuition pai youth club mabadi mara pai bin singnasu masida kuning thawai haksang yauna saruk yagani सही असगी अक्टोबर 13 स्टेट असगी मंत्री पुखरी एरियादगी मांगखिबा मेघालयदगी मियोयमा फंगखिबका लोनेना महाकी इमुंग मनुंग अमसुंग मेघालयगी जोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए वाइलाट मिकी सिलादा था असगी हौखिबा तांग निपान दा कुसिनखिबा मियोय अदगी ममिंग दोइन सुना कवि सही हुंफु मंगारोम सुरे महाक मेघालयगी जोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वेस्ट खासी जेंटिया हिल्स की थाटलास्केन ब्लॉक की मनुंग सन लेबा मुक्ला ओलमस्कर दगिनी हारिबा मिसक असी अक्टोबर 13 के अहिंग ललामुंग मखोंग लेब स्टेट असगी संगनारेबा फिल्म एक्टर टीस लोकेंद्र की युम मनाक्ता चलमबदगी लोकेंद्र न हारिबा मियो असि खासी नि हाइबा खंगबदगी मियो असगी वीडियो अमदि फोटो सिंग सिलोंग लेबा महाकी मरु मपांग सिंग अमसुंग सोशल मीडिया दा संदोक्तन खंगहनखी सेरक असिदा मियो असि अमुक मांगखिबदगी लोकांड्रोना हाइंगांग PS दा FIR तौखरबा मतुंग वांगोय PS की खुथांग दा अमुक हना फंगब ngambadagi मियो असि महाकी इमुंग मनुंग अमसुंग जोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA दा कुसिनबा ngамखिबनी हाइरि मतंग साइज द ब्रेक अम लौजगी ब्रेक की मतुंग दा सही यांखई ममांगल इखिबा नोवेल श्रीमती इसेमा ngasi pongki pi paw madi manipur sum malemgi tongan tongan i paw sing puduna laksagi pek ni sumi tadun lebiu nungai मैं बम कर तराम नौ सर बलतिन सिंह मखा दा पाव में पिछरी थिएटर गिलमदा मालेम सिन मतुंग खंगना खरबा संगनायरबा रतन थियाम न इबा श्रीमती इसे महाइन मिथुन नोबेल म पोंखरे ओरिपो गांगसो ब्रोतलेबा कोरस की श्राइन प्ले हाउस दा पांगथोकिबा लाइक फोम की तरफ अदुग मरी लेना रतन थियाम ना हाइखिबदा लाइक असे ngasi सही यांखै रंग ममांग इखिबनी नोबेल असुगा इबा मयक सिंह असि आरके वीडियो न खोमजिन मिरमद्रबदी ngasi नोबेल म ओइना फोम ngamnam loi लाइक असे मणिपुरी लिटरेचर दा करिगम खरत ओइरबसु कंट्रीब्यूशन तौब ngamgodra हाइना फोमबनी हाइके ngasi की तरफ दा नोबेल असुगा इबा मयक सिंह खोमजिन बा आरके वीडियो दा खुदोलपुर पितनि काय खुदा बसुगखि मणिपुर की अहान बमसुं ख्वाइदगी सावबा ई लर्निंग एजुकेशनल एप अमा ओइरिबा मही कोलना सिंदुना पांगथोकिबा स्टेट लेवल मैथमेटिक्स एंड साइंस कॉम्पिटिशन दा मको मथंग ताखरबा महिरोइ सिंगदा ngasi मनामथम येंथोकरि मनामथम येंथोपकी थरमदु चिंगमेरोंग दलैबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI की ऑडिटोरियम ना पांगथोकि कॉम्पिटिशन असिदा क्लास 6 तक 10 फावबदा तमनिबा महिरोइ लिसिंग अनि हेनबना सरुक याखे लैना क्लास खुदिंग मकी मको मथंग तरा फावबा खंदना सर्टिफिकेट अमदी सेल की मनाको सिनकी थरमदु को मरी लेना महिकोल की मैनेजिंग डायरेक्टर आरामबम प्रियोव्रतना महिकोल हरिबा मोबाइल ऐप असिलमदा मसिगी महिरोइ सिंगदा कानबा पिनबा मदी एजुकेशन दा अहोंगबा पुरकपा ngamnaba लिंकतपा वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट अमनि हाइना फोंदोखि Mahikol haiba mobile application haiba se is a worldwide project, and this project is a first ever free e-learning application. Aduga masidagi kanaba akoida karigumba amata leizade, and it's my dedication for the education community. Aduna mayamna positive response pibirakpa, feedback pibirakpa, mayamna pibirba suggestion do maduna thamoida thamaga angang singi damakta kathoknage haiba adugi achetpa thajaba lenaga Mahikol is still live. Adune Mahikol ji leiri film se Fitness training the my park haba trainers in the certificate sing kusin kre ngasi sing kemi komborot laiba U Fitness Center the certificate sing kusin bigit pang to ki pasa mathorba adida 14 second nong sup ki jila parisad Seram Neken Vijaya Bank managing Rausang Lian Naulok ISTV secretary case Kogen DIC retire GM S Thoiba madi U Fitness Center की president case कोलेस्ट्रॉल मसुंग लंदम मसिक मसक आरब मियो की आना सरुक यादना लंदम मसिक मियो सिंगबु मसामौ फना लेबा ngamnana बगी पांदम अमदा PMKVY की स्कीम मखादा था अहुमहुमदा ट्रेनिंग कुंथा सरुक याखिबा नुपामनि नुपी पुना ट्रेनर सांग कुन सर्टिफिकेट सिंग अदु कुसिनके
नुमिनी सुन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट सतकिबा लेबाक असि ख्वाइदि साब ऑर्गेनिक फेयर बायोफेक इंडिया दा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमागा सरुक याखरे नवेम्बर 9 अमसुंग 8 नुमिनी सुन सतकिबा इंडिया के ख्वाइदि साब ऑर्गेनिक फेयर अमोरिबा बायोफेक इंडिया सिदा मपा लेबाक की तोंगा तोंगा स्टॉल सिंग यावना लेबाक असि तोंगा तोंगा फम सिंग दगी स्टॉल साम मरफुद्राना फेयर असि सरुक याखे फेयर असि मनुंग सना मणिपुर की ओइना मॉब डोनर एंड एंटरप्रेन्योर की मखादा लेबा FPC सिंह तरा की रिप्रेजेंटेटिव सिंह अमदी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंह सरुक याखे एक्सपो सिदा मणिपुर की ओइना मैरा फूड्स रीमा फूड्स नागा स्पाइसेस एंड हर्ब्स अमदी लुआंग एग्रोटेक की स्टॉल सिंह सुहांग के एक्सपो सिगी ngarang loisin benita मणिपुर nga के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मंगाना साबति ममना मणिपुर की हाल स्टॉल सिंह संगुनी येंकी हॉर्टिकल्चर एंड साइंस की कमिश्नर M हरे कृष्णा IAS अमदी एग्रीकल्चर कमिश्नर M जोय IAS ना लुसिंगबा टीम अतुदा एजुकेशन या समदे रेवेन्यू के कमिश्नर सिंह सरुक याखे अरबिदा बुलेटिन से हलायन समुनत याम तमजरी पिस्टोक नंबर मोर का मणिपुर करी ओजे के हाइबा खंग गंबी सेर का सिदा मियामना संगाई फेस्टिवल हराव फोंदो पोसुक लोय हान कांग्रेस के एमएलए जोय किसन फोंदो अमसों नागा पिस्टोक वरसिन पुरपद मणिपुर का पुंग सक्तम का हेनबे यारो हाइदना खारम प्रोकिदियो सिंग सक्सिन मी फम फम ग्रे